Mama wakwaba midin ede adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. Woman be ewo Amsterdam oye Ghanani na ode ensem bi atodwa afa oman panin dada John Dramani Mahama ne ho na ede ensem ena woman ede etudwa ne nsema okin na ne se eye oman panin dada John Dramani Mahama eye ne toya okoye ewo Europe eni minim so okoye campaign so okoye denyo ordinary echiremu ewo Amsterdam na oman panin dada John Dramani Mahama ene NDC fo ewo ho ekodi nkomo na eno na woman echese okohobi because only ye blogger inti na okwakoti ensema oman panin dada John Dramani Mahama ebai ode ebromo na woman ni nsema okinya ne se oti oman panin dada John Dramani Mahama ewie no otimi mi se oman panin dada John Dramani Mahama not enye ensese Ghana fo ema na oba because ensema obekan no aze abebi enim ena ensema oman panin dada John Dramani Mahama bekan no kwa no onsanso engine ndi because omoye program ni wie no omoye invent bia ene oman panin dada John Dramani Mahama on ne kwako didi a ese wutua 100 euros ansa na wanya kwan ene oman panin dada John Dramani Mahama akwakosia na woman e kyerese enze yenzika na mwajeje amode kwa Ghana akwakoye campaign na mwankasa mode ahwemo ho ayerech mo ho ama mobusuafo ena mwankasa mo ho sika na mode babepe na mume no enye Ghana bi ena mo babedwen ho because obai kra no say ye bebe hia no ene wadidi no tisi ye tue sika ena chese president na osanso ababaye no ne purpose ne say ebusuafo ye tie zema woman ede etudwa sa ne samo kenyina metie madruma ye minya because 99% men da nye papa ne samo kenni enya sa me pema na maso enya sa na me ko nsem no o kan me nyinni because o ma kan bi akere ya ti me de me nyinni just me de me ina ho na me de me hwe na me tie men da nyinni because so many years the same so Ghana senke na senke Ghana kwa na ekwo na fi abroche for fixia na efese me ye efese se o mo bai oni Mahama ko di ko twatwa picture se 100 euro na abetua onyia se carry ya kwa campaign enti mo babroche memhia na mo be stress sika na mo de makọ rich mo kama na mo de ayeye na mo yeye via mo se ba mo kan nyina mo rafi enti me de 99% no nsa na papa ne kan ye nyina me sa da nyini so ba obe ya na se onye NDC ni MPP omu yentafu ade na ko yese we ba no bedibia we ba no bedibia no mo poma no ye bo koma zo wi atumi nya nyonko hwe na wo ma ye din hwe de nyoma e koso na ado amanu obo ne ye koso Mahama se go pawa nko no betumi akasa bi wo mo sai dis fo mo kasa obi ankasa ento ma ye din ento mo so mo pa the same story and then me problem and any problem wa wo hwe so wo Ghana woni problem a wo mo be nim nyam na mbeka chiro come e do enioma ye influence ye economy ye sika nyina asai wo menim woni sama mo ne koya I think say you know nyam na mbeka chiro ye de ye wa brucha ha de ye hu say economy na asai ye hu say sika sama asai Ghana sika ne sinke anya sinke wo koduru Ghana wo tumi fa nyoma nko fie na do bet na so say 2-3 years 4 years mu ya oba na second time ye tumi fa hwe nko fie ye business aye hwe ye no brucha ha nyina asai it's no obi tumi nkan kire me say the system no ye adwuma e wo men anya no kre enya no kre Ghana senke na senke ye nya efensen Ghana tumi nkode nim 30 something years Ghana senke na senke mo hwe ye kwan mo hwe ekuro no mu fi tan mu kan wo be den na person ko ka kire me
my ham a friend say MPP ni NDC omu nyina omu betena so ade na omu tumi ye ekro no mu tan ye won progress bia wo manim enti den na apeso ka kire me den na apeso ka kire me progress bia nim abi bia come di your hospital system and no mahama bet bia na no kan hospital system na na do bet so what is so hospital system na say Ghana ni ko hospital eso otwieska eso yese obobo so kama and you me ko wrong nyina obobo so see another mistake na na do to so oye no na mahama e ka kire ye nra wo we nye obi se me obi mistakes na na do to so oye no and na mahama listen nyina na obobo so. My question is 4 years na sama ha so ba your hospital system aye maamre mu na Ghana ni maamre yale o ko hospital ade chen anu o ko you open so tell me say you call yourself say Ghana your system your hospital system is okay and you okay and your bad leadership bad system aye ko so many. Don't tell me say my NDC is better than my friends MPP. Don't tell me that, please. The piano on my better. She no one may better until say they prove to us. They say Obiano on by say and I'm NPP yeah the we and the NDC yeah. They say social media na roman or much ready Ghana ni bia when the airport woman. Yeah, ma me no ko hospital na da form. Omu ko woman and kwala no ye omu gugu form. And they don't tell me say NDC is better than MPP. You hear change. Yeah, change. And then I see a count myself. And then we are citizens, and then we are done, and yes, will be a one. I brought your name here. Yeah, I brought for ma and man, or more hospital. Me, I don't and see that. And you don't tell me, say, and I got an NDC better than MPP. I don't know, I'm hospital, Google form. So, and NDC for that money. Your government and I why NDC for some can no mugwa my na me boa your parliamentary ho no no mugwo enye NDC dem people for ne go enye omumie no omoye adwuma no enti den na so ka kire me why say your mama no gugu form why say your mama no ko hospital a o mko checheska abrowa almost 70 something plus o ko hospital I didn't so ko checheska. Don't tell me saying this is better than MPP. Don't tell me that, please. Mama yan sorry na ye na so you're paying for the casa times he be some questions. Yes, so almost so we man paying in our home fit, take who for winty, or buy ya neighbor so they be no mammy because or mammy chance I swear God said the way I miss